Dobrodošli u moj novi video. Namontirali smo sve to, startovali smo računar i iskoristio sam priliku da namontiram ovaj ventilator koji sam prikačio naravno gdje treba na mjesto sistem fana i on radi odlično, ne čuje se naravno. A ovaj drugi ventilator, kao što vidite ovdje, sam čisto zakačio na kraj napajanja da vidim kakav je i kako radi. I sad on, ko voli ovako da ima ta svetla, to je sve super. Ventilator radi odlično. Kažem, najveća glupost i najveća mana je to što nema konekciju za matičnu ploču, da se iskoristi sav potencijal ovog ventilatora. Nečujan je, kao što vidite. Evo, približio sam ovaj telefon pored njega. Po svemu je odličan i izvedba mi se sviđa i kažem, ovi gumeni amortizeri su odlični, ali stvarno ne kapiram da neko može tako dobar proizvod da uništi eto tom glupošću, da ga napravi da se povezuje na napajanje bez ikakve kontrole. Znači, napraviš fantastičan proizvod, većini bi se to sviđalo. Ovo sada je spakovao Chiftek ili neki drugi proizvođač, svi bi to kupovali kao ništa, a ovako, eto, napraviš odličan proizvod i uništiš ga sa glupošću što se tiče da ne postoji regulacija. Mada, ono što kažem, sam ventilator se stvarno ne čuje i direktno da se poveže, da se sad stavi tu, mislim da će istu funkciju da ima kao i ovaj koji nema ove RGB diodice i svetla, jer je stvarno beščuvan, odličan, ali opet kažem da ja više volim to kad se može zakači na ploču i da ima neku kontrolu od strane sistema. Tako da, ok, kupovina, ali ovo je stvarno totalno bez veze što su ga tako napravili. Sad, ja ću to da ostavim, meni to ne smeta. Taj ventilator će bude za neki drugi računar. Mada možda ga i ja stavim kod mene na ovu stranu gdje su mi hard disku, da mi uvlači vazduh da to bolje hladi. Idemo da testiramo ovu novu pastu. Hvala na gledanju i vidimo se u sljedećem videu.